minuta izlazi do Kalemegdana, ili ima bilo koje vreme? Počne pada sneg, nije? Nije. Pa vidimo ovo vožnje ovako da ne pada sneg. Nekrova 176 sa sunca. 194 ste stigli tamo do Fairline. 194 094 Zdravko, javi se 1094 nije 094 Zdravko, 5 puta zovem. Jesi uzeo stranku iz Švednajna, Marko? Nisam uzeo, sam pogrešnoj stranke. To ja pričam ime. Ovako, tek toliko Nova godina, pa da izvišem i mene, evo. Da mu budem kum. Sa Čovječkog trga, Marko, hotel Švednajn. 1-0. Kolega, ako ne izađe pojeti kipice za 2 minuta, ja sam otišao i pojao ovo to je. Biće malo, kolega. Ima dovoljno za sve nas. Koštanska i Vlajković, ovo sam politike. Ko se javlja tu sve politike, jedva ga naziram. Veco, ne valja to, gasi pa pali, to stanje se ponovo. Ja sad valja. Ako devojčica, Koštanska i Vlajković, 747, ili je Grašina, 25-29. Prije 08. 08. Dobro večer, mogu ja prvi, vama i svim kolegama na terenu. Srećnu novu, puno zdravlje i sreće. Može, izvolite vama također, pridružujemo se svi odavde. Poporanio je. Srećna nova godina. Da ste živi i zdravi. Sačuvate porodice. Se čuvate. Pazite. I ostalo. A ostalo će da dođe. Neku lepu lepršavu, čuješ li kako zvoni? Slažu se lampioni u tvoju kosu, svilenu tršavu. Želim da vozim najbrža kola, Da kilažu skinem bar pola, da i ja modu pratim pomalo, da češće idem na more, da mi sa lica nestanu bore. Nek bude zdravlja, zdravlja, pa sve ostalo. pusti da ti na lice. Malo 25, nije to meni lično slučaj. Ni slučajno, nego uopšte na svima. Jer može dopuna za 08? Možete reći. Pa sve ono i samo da nam skinu rature programa. Biće.
kažu da će biti dar. I da život postane više od nadanja. Podigni ruke, neka zvezde dodirnu. Okupi se, drugare i rodinu. Poželi svima srećnu novu godinu. Podigni ruke, neka zvezde dodirnu. Dovest ćemo cecu na trg ako skinu. I nije ono nego da platimo porez. Pa toliko milionera, šta je to? Pozicija Mirjeva, Vlade Bajčević je broj 1. Jer ima vreme za Mirjevom. Kao i svake nove godine prvi koji se javi veš mašina, Vlade Bajčević je 1. Jer ima Vlade Bajčević je 1. Ko se javi prvi, lepo će mu krene u ovoj godini. Vlade Bajčević je vreme, može vreme za Mirjev. Gdje si 457? 457, Vladislav Bajčević je broj 1. U redu. Može sudo mašina. Možete samo bubanj da dobije. Pa može. A ovo Milo je te krenulo. Baš kako vetar kaže. Pa preko krovova. Pa cel luk na Karabor motice, ajmo iz početka. 16 su pate Slomumbe 26. Ima pozicije za Karabor. Četvorke. Pero Četković 19. Lomumbe 27. 26, no. Tamo nešto što ja ne znam. Ne razumijem. Epicentar. I da. Dobro jutro kolege, ja vam želim sve naj u ovoj godini. Također. Sve najlepše kolegice. Kada počnemo, Telekonstanski Gorac za 24. Minuta Primorske 13. Minuta 7, 603. 13 Primorske 603. Vama i kolegama želim da vas napadnu neke pare ove godine. Primljeno, hvala. Hvala također. Isto vam želim. Hvala. Balkan Hotel Castina. 138, srećan Nova godina. Hvala, vama također. Prijem 397. 397, izvolite. Jer beše broj 8. Tako je. Tu sam ja i sve najbolje ovoj godini, kolege. Hvala, mnogo srećno i vama. For a night or two, but now I got better things to do. I could wash my car in the rain. 05 do Sijevskog 11. Do Sijevskog 11, prvi 51. Primljeno 287. Srećna nova vama i svim kolegama. Hvala kolega, vama sve najbolje. I got better things to do. 10 minuta, Šarka Zrenjanin. Minuta 6, 4, 1, 2.
512-43 Žarko Zrenjanin. Pa i uvijek zaboravim vam čestito novu godinu. Čestito mi vama i kolegici. Sve redu, hvala kolega, vama također sve najbolje. Za Muhar Avijatičarski trg 40. Now I can't put forth the effort it requires. Well, I love to talk Ušće Splav 2044. this Donahue. Primjero rula ide, sve to novo. Hvala također. Ovo treba prijem. Pa prijem 990. 990. Pa ja se izvinjam, spavao sam nisam čestito novu godinu. Sve najbolje u novoj. Oprosto. Hvala također, Marce. I got better things to do. Check the air in my tires. Straighten my stereo wires. Count the stars. 91. Mirka Postića i Lješka. Sretno novu godinu vama i svim kolegama. Hvala također, kolega. I got better things to do. I got better things to do. Yeah. Happy New Year.